Turabasuhuje tunabakaze abakunzi ba HD Global Media n'umwanya w'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse n'hirya no hino ku isi. Ngiye mugiye kubana nitwa Dani Hambo, umurongo ni HD Global Media, ni umuyoboro wa YouTube. Rero nimba ugezeho bwa mbere wabanza ukareba hasi ugakanda kuri subscribe ukawushyigikira ugakomeza kuzamuka. Maze rero dore mu makuru amwe tuza kuba turambura, turaza kubabwira ko umuhanda Kimisagara Nyamirambo wafunzwe by'agateganyo, turabwira impamvu wafunzwe. Naho kandi hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko mu Bufaransa Minisitiri w'Intebe yatabarije abato bazishyura amadeni arembeje igihugu. Naho kandi turaza kubabwira ko Israel yishe Minisitiri w'Intebe w'Abahauti n'abandi bari bagize guverinoma ye. Byose ni muri aya makuru tuje tubirambura nyuma y'akaruhuko gatoya, ntimujye kure. HD Global Media. Tahere mu Rwanda, aho mu mujyi wa Kigali habaye igikorwa cyo gufunga umuhanda wa Kimisagara Nyamirambo wabaye ufunzwe by'agateganyo. Umujyi wa Kigali watangaje ko umuhanda Kimisagara Nyamirambo uri kubakwamo ibiraro byatumye hafungwa ibice bibiri byawo. Itangazo ryasohotse ku 29 Kanama 2025 rigaragaza ko hazafungwa ibice bibiri by'umuhanda KN 20 AV hagati ya KN 201 site na KN 118 site. Ni umuhanda w'amabuye uzamuka ku Busunzu. Uyu muhanda wafunzwe kuva saa sita z'ijoro ku wa gatanu tariki 29 Kanama 2025 kugeza ku cyumweru tariki 31 Kanama 2025 isaa sita z'ijoro. Mu gitondo cyo kuri 30 Kanama 2025 imodoka zicukura ahagomba kujya ibi biraro zari zatangiye kuhacukura ku buryo nta imodoka ivuye Kimisagara ijya i Nyamirambo yabona inyura. Ahacukuwe hagiye gushyirwa ikiraro hamwe ni hepfo y'umuhanda w'amabuye ugana kwa Mutwe, mu gihe ikindi gishyirwa haruguru uzamutse nko muri metero 150 uvuye ku muhanda ujya kwa Mutwe. Itangazo rigira riti imodoka zisanzwe zikoresha uyu muhanda wa KN 20 AV zizakoresha indi nzira ya KN 118 site ndetse na KN 193 site, umuhanda w'amabuye unyura Kabasunzu, hamwe na KN 210 site na KN 112 site. Imihanda mishya ya kaburimbo yubatswe mu Gitega. Hanze y'u Rwanda, igitero cy'indege ingabo za Israel zagabye ku mutwe witwaje intwaro w'Abahauti muri Yemen tariki 28 Kanama 2025 cyahitanye Minisitiri w'Intebe wabo Ahmed al-Lahawi na bamwe mu bari bagize guverinoma ye. Ibiro bya Perezida w'Abahauti byemeje aya makuru mu itangazo byanyujije kuri televiziyo y'uyu mutwe kuri uyu wa 30 Kanama 2025, aho rigira riti dutangaje urupfu rwa Minisitiri w'Intebe Muhajir Ahmed Kabi al-Lahawi hamwe n'abandi baminisitiri bagenzi be bari mu nama isanzwe yo gusuzuma ibikorwa bya guverinoma n'ibyo yagezeho kuva mu umwaka ushize. Mu bandi bivugwa ko bishwe harimo Minisitiri w'Ingabo Mohamed Ali Atifi n'umugaba mukuru w'Abahauti General Major Muhammad Abdal al-Karim al-Kamari. Ubwo ingabo za Israel zari zimaze kugaba iki gitero zasobanuye ko zarashe ku bikorwa bya gisirikare by'Abahauti mu murwa mukuru wa Yemen Sana. Ntabwo ziremeza ko zishe abagize iyi guverinoma. Ingabo za Israel zimaze amezi menshi zigaba ibitero ku birindiro by'Abahauti bitewe n'uko nabo barashe ubwato bwa Israel n'ubw'ibindi bihugu by'inshuti zabo mu Nyanja Itukura no mu muyoboro wa Eden. Iyo Abahauti barasuba ubwato basobanura ko baba bahorera Abanyapalestine bagabwaho ibitero n'ingabo za Israel mu ntara ya Gaza. Dusoreze mu Bufaransa, aho Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa François Bayrou yatangaje ko igihugu cye gikomeje kwishora mu madeni menshi azabera umutwaro Abafaransa bakiri bato. Mu kiganiro n'abikorera cyabaye kwa 28 Kanama 2025, Bayrou yagize ati abazishyura ni abakiri bato cyane, nibo bazayazira, nibo bazishyura aya madeni ubuzima bwose bazabaho. Uyu muyobozi yavuze ko muri iki gihugu humvikana abantu bagerageza kumvisha abaturage ko bakwiye gushyigikira gahunda yo gusaba izindi nguzanyo, nyamara bigaragara ko aho ziberekeza ari habi cyane. Perezida Emmanuel Macron yagaragaje ko ingengo y'imari igenerwa igisirikare cy'Ubufaransa ikwiye kugezwa kuri miliyari 64 z'amadolari muri 2027 kuko hari ibishobora kubangamira umutekano w'iki gihugu. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko Ubufaransa n'ibindi bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi cyangwa utani bishobora kuzajya mu ntambara n'Uburusiya mu myaka 5 iri imbere. Icyifuzo cya Perezida Macron
mu gihe cyashyirwa mu bikorwa cyazatuma Ubufaransa bukenera izindi nguzanyo kugira ngo bukomeze kugabanya icyuho mu ngengo y'imari cyageze kuri 5.8% by'umusaruro mbumbe mu mwaka ushize. Bayrou yateguye umushinga uhamya ko wafasha Ubufaransa koroherwa n'umutwaro w'amadeni yarenze miliyari 300 z'amadolari, arimo ingengo yo gukuraho ibiruhuko byo ku rwego rw'igihugu, kugabanya abakozi n'amafaranga ahabwa abari mu kiruhuko cy'izabukuru. Uyu muyobozi yiteze ko uyu mushinga uzafasha igihugu kwizigamira miliyari 51 z'amadolari ku mwaka. Biteganyijwe ko azawugeza ku bagize inteko ishinga amategeko tariki ya 8 Nzeri nibawanga asabwe kwegura. Ni nuko dusoje, reka tubashimire mwe twabanye. Jye na Ridan Mihambo, ciao ciao. HD Global Media.